Whaatalo whātu Sāmoa I lau whāsausaunga I nei afiafi. Whaapai atu ma le whaaloalo I le tapu inga mau. Alau Afioga I le ao malu o le malo. Afioga I sui o le fono sui tofia. Ma mamalu whaale malo I le tawhatolu o pūlenga. Ia o le paia lava ia I ainga matama. Tama fo I ma ainga le mamalu I atu mua mpule. I tu au mala tau ainga le taima le wao whanti. Le nofo e kalesia I ona fata e fia. Whaftai le alofa, ma le anga leo le atua. O leo lo whaavai ai le malo Samoa. Ua taita ina mai le tātou whai ngā malanga wha ngā solo le nei tausanga I lona manuia. O le aso na whamai ai ngā ruenga le fono whai tu la fono. Mai le lua vai aso wa tuna I atu. Na ilo ina ma pasia nisi o tu la fono o tāua. E teu ma sui ai le tu la fono whaavae. Ma le tu la fono le whamasinonga o whanua masuafa. O le aunga o ia teuteunga. O le toe whamautuina. O le whaatulanga ina o le whamasinonga Samoa. E whaaululu I le whamasinosili. Ea whapea fo'i vaenga o teuteunga. Ma suinga mo le whamasinonga o whanua masuafa. O le whamautu o le whamasinonga maua toe tarosanga. O le nā fo'i ua lausi la fia. Le whangasolonga o lafo I totonu o le Pālemene I le mta upu o le whatuatuaina o le Pālemia ma le Kapineta. O nā lafo e lua na whatulai mai e le suifaipule o le pā. Le sunga I atu I la epa po le taitai o le ituangai. Ma le suifaipule o ngā ngai whamaunga tolu. Le sunga I ala uli po le taitai fono. O le vaenga whaupufai e le whatuatua I le atua Sāmoa Tasi. Na tawhea uma lafo nei e lua. Ma whamautu ina ai le tūlanga o le whatuatua ina. O au nei malau Kapineta. Ua teleni I whamatalanga I nai masina ua tuanai. I le tūlanga le mautonu po o le manino. I le taitainga o le tātou malo. Ai peitai o lea ua tali whaaliali I whaiunga ale Pālemene o Samoa. Le whatu mauina pea o lau taitainga. Whatasi ma le Kapineta o le pule whatonu e whaafueina le tātou malo. O le whaiunga le Pālemene o le finangalo fo I le nā o le atunuu e tauala mai I sui whaipule filifilia. I taualumanga o le fono na alia I mai eise tūlanga ua fisiringia e le malo. Le whatautainga e le fonga whetalai o le fono, I se tūlanga tūtotasi, ma le whaau, ona o ana a iafi te nai, I totonu o le mauta. Sa iai le whamoemoe e tangofia e le mauta lea mataupu, e tauala atu I se lafo, ai peitai. Ua te ena I le fonga whetalai, le whaofi atu o le lafo, I le laulau a fono, whaitu la fono. Ua whaalia fo I le taitai o le ituangai, lo lato langolangoina o le mau o le malo. Ma ua I uai loa se finangalo o le mauta, o le a whaamalo lo le fono se iai se aso. Ma o le a tuliloa, e le malo le mataupuli nei, I auala o le tula fono. Ia ua tele nisi o la sanga fou, ua alia I mai le nei vai tau, I upu whai o malo. Ai peitai o lo o mawhai lava o na whanga solo ngā duenga masani, ale malo, I au nanga mātina ese. Peso ua foi finangalo mataofi o taitai, mai le taimi. O te manatu wala bata pena whavae, tu la fono. Ma whainga masani ale malo, e lau tua I le tātou wanganu, ai mai se le whātua tuanga I le atua,
e fofo ala mea I lui tau e tūlai mai. E le whaititia le anganga o le whaafitai, I le alofa tūnoa le atua mo Sāmoa. I le maua pēo le to'awhi le mū, I tutonu o si o tātou watunu. O le aso atai au o le a o malangai Peritania, ona o le whaatinonga o tiute whaataitai whono, o mālo le tau pulenga. O le tātou tari mālo I taitai o mālo le tau pulenga I lana whonutanga I a o ki topa na tea nei. Na whaase mai ai I a Sāmoa, le tūlanga taitai whono, mō le lua tausanga e whaangata I le toe usuia o le whono a taitai o lo so mai. Ai avea ia le nei a wanoa, o te mamoli atuai le whaftai tele. I le atunu, I ona tawha e fia, I lo o tau ngā pātia, I tiute ma matawha I oi ese, e tautua, tausi, mātia ai Sāmoa. Ua tātou iai, I le vaitau o le leni, I taimi muli o le tātou o li whaola. Na I ui lona maliu, e tongi o lai tātou. Malona toi tū, manu malo, mai le tūnga mau. Ia o le tātou whaola tanga. Ia manuia tele le whaiunga le nei vai aso, ai maise le tāpena atu mo le aso sāpati. So I fua mai I manuia. Greetings and talo falava to Your Highness the Head of State, the members of the Council of Deputies, and the esteemed leaders and members of the three branches of government. I would also like to acknowledge the paramount leaders of our nation, the Honored Tūmua Mapule, I tu au malataua, ainga le tai vaofunti, as well as the various religious communities, all our different sectors, and of course our families. We give thanks for the love and grace of God, who is the foundation of Samoa, as He has guided us safely through the course of this year. Today marks the conclusion of the recent 2-week session of Parliament. During this session, key legislation was reviewed and passed to amend the Constitution and the Lands and Titles Court Act. These amendments are intended to reaffirm the structure of Samoa's justice system under the leadership of the Chief Justice. Additionally, amendments were made to ensure that the High Court of Appeal for the lands and titles. You will also be aware of the recent parliamentary proceedings regarding motions of no confidence against the Prime Minister and Cabinet. These two motions were introduced by the Member of Parliament for Lepa, the Honourable Tuilaepa, Leader of the Opposition, and the Member of Parliament for Ngangai Whamonga 3, the Honourable Lauli, Chairman of the Whatuatua I le Atua Samoa Watasi Party. Both motions were rejected, reaffirming the confidence of Parliament in my leadership and that of my Cabinet. There have been numerous discussions in recent months regarding uncertainty and concerns about the government's leadership. However, the recent decisions of Parliament provides a clear response that my government has the confidence of the House to continue to lead the nation. This decision by Parliament reflects the will of the people as represented by their elected members of Parliament. During this parliamentary session, government raised concerns about the Speaker's conduct in ensuring impartiality and continuity in the House, given his inherent conflicts of interest. There was an expectation that the matter would be addressed in Parliament through a motion. However, the Speaker declined to table this motion for discussion. The Leader of the Opposition also expressed support for the government's
concerns. Consequently, Parliament has resolved to adjourn its session until further notice. The government will continue to pursue this matter through legal channels. There have been many new political developments recently. However, the government remains fully operational, ensuring the continued delivery of services and development projects. And regardless of differing opinions and leadership perspectives, the foundation of our governments, legal systems, and traditions remain strong, ensuring that challenges are addressed with wisdom, cultural respect, and of course, our faith in God. We are deeply grateful for the blessing of peace and stability in Samoa. Tomorrow I will be traveling to the United Kingdom to fulfill my duties as Chair of the Commonwealth. As you may recall, during the Commonwealth Heads of Government meeting last October, Samoa was entrusted with this leadership role. I take this opportunity to express my sincere appreciation to the people of Samoa for your dedication in serving, safeguarding, and developing our nation. We are in the season of Lent, the time when our Lord and Savior made the ultimate sacrifice for our salvation and rose victorious from the grave. He is our Redeemer. I wish you all a blessed weekend and preparation for the Sabbath. Soifua mai le manuia.